karere ka Rwamagana urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwahamije icyaha cy'ubwicanyi abagabo babiri muri batatu bakekwaho kugira uruhare rw'urupfu rw'umwarimukazi uherutse kwicirwa cyangwa kwicwa urupfu rubi cyane akaswe izosi. Mu karere ka Muhanga mu murenge wa Kibangu abaturage n'abayobozi ndetse n'izindi nzego zitandukanye zirimo ziragaragara hano mwa kino kirombe, abagabo bitwikira amajoro bakaza gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Hari umugabo wapfiriye mwa kino kirombe avuga yuko amazemo icyumweru mwa kino kirombe. Ku makuru abaturage batanze ni mu gihe inzego z'umutekano ndetse n'abaturage barimo barasohora umurambo mwa kino kirombe, aho uno mugabo yagwiriwe n'ikirombe agiye gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, aho abaturage bavuga yuko iki kirombe cyari cyarahagaritswe ndetse bamwe bitwikiraga amajoro bakajya kugicukuramo amabuye y'agaciro. Batanu birukase ndetse umwe asigaramo ikirombe cyamugwiriye kugeza izi saha yitabye Imana, ndetse umurambo wiwe barimo barawusohora mu kirombe kugira ngo bajye kuwushyingura. Mu gihe abaturage batuye mu murenge wa Ndego mu karere ka Kayonza bari bamaze igihe batabona ibyo kurya bitewe n'izuba rigwa ari ryinshi ndetse bagahinga ariko ntibeze, leta yabahaye ibyo kurya kugeza izi saha. Abaturage barishimye kandi bari kubyinira ku rukoma bashimira leta y'u Rwanda ko itekereza ku baturage bayo. Ni mu gihe bano baturage bavuga ko bari bamaze icyumweru batarya ndetse batikora ku munwa, bavuga yuko abana babo bari barahagaze kujya ku ishuri bitewe n'ikibazo cy'inzara. Iri ncamake y'amakuru nimba ariko bwa mbere ugeze ku umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Rwamagana urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwahamije icyaha cy'ubwicanyi abagabo babiri muri batatu bakekwaho kugira uruhare mu kwica umwarimukazi ndetse bamwishe urupfu rubi cyane ubwo bamukase izosi ndetse bakamukorera n'ibindi bikorwa by'inyica rubozo. Ni mu gihe rero babiri bahamijwe icyaha, umwe akagirwa umwere. Ni mu murenge wa Kigabiro aho abantu bagabo baburaniraga, birangira rero babiri bahamwe n'icyaha ndetse umwe agirwa umwere asubira muri sosiyete nyarwanda. Mwabo ngabo bahamijwe icyaha harimo umugabo wa nyakwigendera wagize uruhare mu kwica umugore wiwe, bakaba bamukatiye igifungo kimukwiriye, gusa umwe yagizwe umwere asubira muri sosiyete nyarwanda. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko abagabo nk'aba ngaba bicira abagore nta kindi gihano bagakwiye guhabwa kireka kubafunga bakumva ubugome bakoze ndetse ko ari indengakamere. Mu karere ka Muhanga mu murenge wa Kabacuzi abaturage n'abayobozi b'inzego zitandukanye bari kugaragara bakura umurambo mu kirombe, aho umugabo yinjiye mwa kino kirombe agiye gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, birangira kino kirombe kimugwiriye ahita haburira ubuzima. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko n'ubundi basanzwe bitwikira ijoro bakaza gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage bavuga yuko ntago ari umwe ahubwo ari igihe baba ari 10 cyangwa ari 20 bakaza gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage bavuga yuko irondo rikora akazi kabo nk'umwuga riza ahubwo rikabacungira umutekano wo kugira ngo birukane mwa kino kirombe. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko kino kirombe bagishyiraho security ihagije kubera ko gipfiramo abantu benshi batandukanye bitewe nuko bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko abaturage bavuga yuko hari umugabo udiza kubagurira ano mabuye uturuka mu mujyi wa Kigali ndetse akabazanira amafaranga menshi cyane ndetse akabasigirana na avance, bikarangira rero bishoye mwa kino kirombe gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Ni mu gihe abaturage batuye mu murenge wa Ndego mu karere ka Kayonza bamaze igihe bataka inzara bitewe n'izuba ryavuye rikabicira imyaka. Kugeza izi saha leta yabahaye ibyo kurya, abaturage barishimye cyane bari kubyinira ku rukoma bashimira leta y'u Rwanda itekereza ku baturage bayo, aho bavuga yuko abana bari baravuye mu mashuri bitewe nuko bari barabuze ibyo kurya kubera ko ntago bari kujya ku ishuri bishwe n'inzara ngo bige ngo bafate.
abaturage bari kubyinira ku rukoma bashima leta y'u Rwanda ko yita ku baturage bayo. Ni mu gihe umuturage umwe yavuze ati Paul Kagame ni umubyeyi, arakabyara aragahora ku ngoma, turamukunda cyane, Imana izajye imuturindira kudutekerezaho ndetse akaba yatwoherereje ibyo kurya. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka niba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ye mwari mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonko. Mpanongera kubifuriza umwaka mushya, umwaka muhire, muzawurye n'uzabarye dusatira kwinjira mu mwaka wa 2026. Muribuka yuko Noheli izaba ku itariki 10 Noheli izaba ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Turabakunda cyane. Reka amakuru yacu tuyasubikire